Ave sau tau langa pati pati le tua nei tai au. Fa leo tua ile, fa aftai le tua e ala i lau pati pati. Hallelujah. Glory Jesus. E moni lava le tua. Tele mea le leiwa e whaia mo i mātou. Tele fo i le tua lo lofa mai. O malie mata e ai, o malie o mātou loto. Whainu mia le tua. E ngā lala lau whanau i le mātou sāwalinga i lewa yaso ma lewa yaso. Awa a mātou tō mānatu fo i le nei tai au le li e. E le ai lava se poto ma se ata mai le li e mwhai. O na whaau au mai lo mātou wola i le nei tai au. Wana o oe lo mātou watua lo mātou tupu sili sili. Mātou te whaalo alo ia te oe tamale nei tai au. Whaaftai tele le tua wa e toi whawhangu i mātou. Si o mātou o mai e tāpua i mai fuatu ia te oe. Awa e tatau lava maono mea ia te oe le tua lo lava vi inga. Mātou whaaftai le tua wa e toi tai manuia mai. Mātou a inga nei e maise le tua o le au kerisiano. I so o se i tūlangi, i so o se tōwine. O lo whapena le tua o na tāpua iai o tangata ia te oe le nei aso. Vi ia lava o laua fio e whawawau. A wau o e lava o le tupu o tupu male a lii o lii. E ifo tuli vai uma ia te oe. E tau e lau whaiva uma o lau suafa. Mātou whape ifo le nei tai au tamā. A o mai oe, whaatonu mai oe. Sasa i mātou le ali ie i le mea te whinangalo i aita mā. O laula au ma lau to'o e wha mā whana i na ai mātou. Te tala le tua le talinga whaalongo lau whanau. Whaau le tua le mātou whaitau. O le mātou whaalongo ina ia mātou langona le tua au a fionga mamana. E ia mātou sāwa vali e tusa ma lau lava whinangalo lo mātou atua. Whamanuia i whaia o ngā sā. Whamanuia le tua i le angai mai o lo a inga le nei tai au. E maise le tua o le tāpua inga. A lo atunu. I so se whata whaitau langa i le nei asu. Tu maua tu lava ia te oe le tua le vi inga. Nei mā sauma e o i le whawawau e whawawau lava. Ala langa whatasi whanaua le tua. Amene. Ma amene. Me le toi whapa o ai se pati mo le tua. Ia, ona dala mai leo le tātou team, whaftai tele lava le au nei tai au. Ma lo lava le tāpena. O le mua konito lo mtaupo sifulman lua. O lo tātou iai lava i le whawawina o le tātou au tū o le nei masina o mea lofa le nganga pa ia mo oi. O mea lofa wha le nganga mai le tua. Ta aufi mai ei lau tusi whatasi ma un nei tai au whawhiloa i atu foi. Le sunga le liawa o malfaltua. Ia whapea foi. Lava loa o tātou a inga mwhaion tātou. Whiloa i fia le nei tai au. Whapea foi alo ma whanau o le tātou i kalisia.
Vi ia le tua. Ma lo le usul nei tai au. Whaafelo ia te fo ilunga upenga te whailangi nei tai au. Le mai moa mai o au nā le tua o le tino ke riso. Whaafelo ia tu le suafa mamalu. O Yesu lo tātou li ma lo tātou whaola. Whaafelo ia te fo isi o mātou tamata itai. Le afionga i le anualo, le sunga ia Bishop Tawai. Ia o le whaao i kalesia le alofa tu noa i so staff on nei lalolangi. Ia, ofo alofa atu. Ma whaafelo i atu, whaaftai lau tatalo. Whaaftai fo i lau tāpo inga. Ia o lo o manuia i fo i le nei tu o le ngā luenga. Whaapea fo i au auna le tua i so se whata whaitaulanga. Whaafelo i atu le nei tai au. O lea sa au tala noa ia te oi le lua vai aso taluai. I le whaapupulaina ma le tatalaina o mea lofa whaaleanganga mai le atua. Ina ia toi tatai la tātou wa ai, ma ia toi manino le tātou sāvalinga. O le whaatumunga ma le whaatumutumunga, o le fina ngalo le atua mo i tātou. Ina ia tātou activatinga mea lofa le atua wa uma na wha mea lofa ina ai tātou. Ina ia tātou ngā luea ina. Vi ia le li. Ina ia tātou wha ngā mea lofa le atua. Ia leo wa uma na wha manuia mai aia te i tātou. Vi ia le li. O e iai whātasi mau nei tai au. Ia. Vi ia le atua. Lea sa au tala noa fo ia te oe o le oli moni mai le lii. I le olanga o le kerisiano. O le mawhai lea o na iloa le lei le kerisiano o le mea alofa mai le atua. Po mea alofa whale anganga. O lo mawhai o na ola ina e tātou. To have a real joy and fulfillment in our Christian lives, we need to discover. We need to develop and put to work our spiritual gift. You have the gift. I have the gift from God. Ai mana o mia o na whaanga ioi e tātou le mea alofa lea mai le atua. Amen. Au mea alofa whale nganga le au soe o te loto. O te le loto ina ia pou liuli ai o tou. O mo onga ia le apostolo i le kalesia. I korinito na ia toi wha manatu i le kalesia. Ina ia aua ne i pongi sā la latou wa ai. Aua ne i lei loa mea lofa whale nganga mai le atua. Amene. E whape nā fo i tā ua nei tai au, tātou a onga sā. E mana o mia o na whaanga ioi le mea lofa mai le atua. E mana o mia o na ngā lua ina e tātou le mea lofa wa uma o na au mai e le atua. Amene. Wa o le aso ma le taimi na e talia a Yesu. O le aso na e tua tuai lau whea ngainga i le tua. Na whape nā o na toi whapupula i e le tua ia te oiana mea lofa whale nganga. Say amen. When we have been born again, we have a spiritual gift from God. E whape nā foi oi māu nei tai au. O tātou o mea lofa mai le tua. You are a gift from God. Say amen. Pe ona ufa soa mo tufa ia te oi. O nisi o kerisiano. Wa iai le popole. Wa iai le fefe wha o ngā mea lofa ia le tua. Amene. Wa o mai le matau. Wa o mai le mautonu. Wa o mai le popole. Amen. Some Christians are afraid of spiritual gift. Amen.
And fear is rooted in ignorance. Amen. Mua le fefe, popole, so atua iloa male ignorance. Amen. We are so afraid that we might end up with no fire. E te muso e whaongane, I te ua wa ai malita ngata e le o work le mea alofa le atua. Amen. A o le tātou wa o onga le nei masina, o lea ia te oe le loto tele, o lea wa uma o na whaatoa e le atua I tātou, e whaonga mea alofa ia le a tātou savali ai. Mai le atua, e le ngata o mea alofa le anganga, a o mea lofa ua uma foi o na vai ina mo I tātou le sa tātou iai o le mea lofa o le poto. O le mea lofa o le malama. O mea lofa ia o le alofa tu noa o le atua. Say amen. Fai maila ia o le apostolo I le kalesia, o mea lofa ia, o te le loto ina ia pouli uli ai o tou. So as us aya. Church. O tou iloa. Iona po sa fai o tou manu ese. Sa tō sina I tupua le ngangana. Pei ona so ona tō sina o tou. O le nei o te fai lo atu I ate o tou. E lea I lava se tangata e tautala I le anganga o le atua nate. Tau. Nate maina o Yesu, e le ai foi se tasi nate mawhaia o na tau o Yesu o le lii, a le se anoa le anganga pa ia. O ye se o isanga whaperetani e whaitau mai whamole mole le whai upuna e tolu. Amen. Amen. Ele ai se tasi e le mawhai o na whai o se vāvenga. Ai mai se lava o le whaonga ina o mea lofa wha le anganga mai le tua. E au noa ma le anganga o le tua. Amen. Te tau ona taitaina I tātou e le anganga o le tua. Ia mōni le tātou maftanga ma le anganga pa ia. Tātou te whaangai oi ai, mga lue ina ai, mea lofa ia, mai le tua, mea lofa wha le anganga. Amen. Lea sa utala noa ia te oi o le whawhita auli, o le tōtele o ke wisiano, walatou le fia I ngai mea lofa. Wala vale lotu. Amen. Wala vale I lo le tuspa ia. Aleluia. Ai mana o mia, le whangai oi, e mana o mia le ngalue ina. Praise the Lord. A voi lesa utala noa ia te oi, o mea lofa ia o le lofa tu noa o le tua o le poto ma le malama. O mea ia ua umo na wha mea lofa ina ai tātou e le tua. E te iloa I whaavasenga mea. Amene. E le whaavale ai oe e mai lei matonga fiti al fili. Praise the Lord. E te iloa ai fua le lei. E ala I le maftanga ma le anganga pa ia po le anganga o le tua. Le mea e tau na whai. Amene. Langa foi le whai mailtus pa ia. E iai le mea sili atu I le mea le lei. E teimi tātou te whai ei mea whapea tātou o le mea le lei. Amene. Ai mana o mia e tā ua le mea alofa o le alofa tū noa.
o le mea lofa o le upu o le poto ma le mala malama. Ina ia tātou I loa ai e ile mea sili atu I le mea le lei. Nisi o taimi whapea tātou o le mea sao lea. Amene. Ai ai le mea sili atu I le mea le lei ma le mea sao. O le mea e tonu. O le mea tusa ma le finangalo o le atua. Amene. O le tāua la leo mea alofa I o le alofa tu no o le atua wa umana au mai mo I tātou. E te iloa ai le mea sili atu I le mea le lei. Le mea sili atu I le mea sao. O le mea tonu. Amene. Aleluia. Awane I o mai loa le mea whailau whai unga. Amene. Awane I vave sau whai unga I e tala noa I le anganga pa ia o le atua. Tama fe soani mai. Mea lofa o le poto ma le mala malama. Amene. Vi ia le atua. Mantua le e isaisi na te ia I loa tanga te lelan whaalongo. Le upule sa o vatua o le grace. O le upu e peru le afa peritani o le grace. Charisma. Charisma. Ave se patipate vi ia le tua. Charisma is the word for grace. O le upu le nā ua whaaliwina whaperitania o le alofa tu noa o le tua. Amene. O le mea ua maua fua e tā ua, wa au mai e le tua mea alofa I o lona alofa tu noa. Haftai le tua wana le avea I se tangata. Wana le avea I le vaenga o le pouliuli. A wia au mai mo I tātou lana whanau. Say amen. O mea alofa la I o le alofa tu no le tua. Leo wa uma ona au mai mo I tātou. O le upu o le poto. Amene. Hallelujah. E isi wonga experiencing se tangata na te avatu ia te oe se whaatonunga. O se upu. O se tali o se mea sa alua whaafia ngai. E alu atu tangata tala noa atu ia te oe. Amene. Upo le poto, upo le malama. Lea sa au tala noa ia te oe o mea lofa o le lofa tu noa ese mai lau taleni ia. Say amen. A grace gift is different from talent. It's not something that is earned. E leo se mea sa tauan ta ua maua. A ua anga le leifua mai le atua ia te tātou. Lea ua ia au mai ai. Lea lana wha manato le apostolo I le kalesie kornito. O tea, le loto ina ia pouli uli ai o tou. Amene. You have it. We have it. E mana o mia tātou tatalo I le atua. Na te ngaluea ina. Na te whaangai ioi. Ina ia function ai tātou wa. Amene. O ia tali tonu o le ia te ia me alofa leo le alofa tu no le tua. Amene. Hallelujah. Fai tau mai fai upo e lima nga I le fai upo e whanga I fitu ia. E matalasi me alofa ai tasi lava le anganga. Matalasi foi faiva ai tasi lava le li ia. E matalasi foi mea mamana ai tasi lava le atua. O lena te matuanga lue I mea uma I tangata uma lava. Ua foa ina ta I tasi tangata le whaalinga. Ia fai tau mai mal fai upo e valu. Iva. Sefulu. Ia. A wau foi na mai le tasi le upo le poto e le anganga. E le tasi le upo le mala malama.
E tusa ma le anganga e tasi. E le tasi le whātua e le anganga e tasi. E le tasi o mea alofa e wha maloloa I mai e le anganga e tasi. E le tasi na te whaia wā venga. E le tasi o le profeta. E le tasi o suenga o anganga. E le tasi ngangana ese ese. E le tasi o le whaamtalanga o ngangana. O mea alofa wha le anganga umalawa ia ua au mai e le atua mo I tātou. Le ekalesia ma le tino keriso. Ina ia ngalue ina I totonu o le tino keriso. Amene. Le alala tātou o atui mea alofa o le au auna, o le au aunanga. These are the service gift. Le alau tātou wawa ai atu le whai upo e fitu. Ua fōa ina taitasi I tangata le whaalinga I le anganga e au ngai. A wau fo ina mai le tasi le upo le poto e le anganga e le tasi le upo le malamalama e tusa ma le anganga e tasi e le tasi le whātua e le anganga e tasi e le tasi o mea alofa e wha maloloa I mai e le anganga e le tasi e nā te whaia vāvenga e le tasi o le perfeta e le tasi o suengo anganga e le tasi ngangana ese ese e le tasi o le whaamtalanga o ngangana. O mea umalawa ia. E le ngata e benefiti ai le ngā luenga le atua. Ai whesoso ani fo'i le tino ke riso. Amene. To have a spiritual gift, it's not a means to an end. O maua mai. Le anga o le tele o tangata ua Ua activate le atua I mea lofa ia. Ua maua lalo ai lana wa ai leisi au auna. O le tele o tangata ua whaonga ina le atua I ala I ana mea lofa whale anganga. Ua whai mai ai o aua. O aua. Amene. It's not an end. It's not a means to an end. Aya. A o mea lofa whaale anganga wa au mai e le atua. E whe soa ni ai to tonu o lananga luenga. E manuia ai le tino ke riso. E manuia ai le lalolangi. Wai ai. E fo ia e alu le aonga. You meet your brothers and your sisters. And those are the body of Christ. O isi na o uso. To whawhine le tala le lei, e mai isi foi pama moe aya. Amen. It is not for our selfishness. It is not to make us feel good. Amen. It is not to prove something to us. Awane I e manatu o whaongaina o e pole a lava le mea alofa. Ona e whaapea I foi lea mo whaapea I fo. Wale aise mea alofa I lo uso. Amene. Ele o se mea tau whaailoa I tangata. Hallelujah. Ai manatua le sa tātou amata. We must have this gift. Amene. And these gifts are not for evidence. They are equipment. Waiwa aile ai. O mea whai ngā luenga wa au mai ele atua e whao ngā mō lana ngalu. Mō lana ngaluenga. These gifts are not for our enjoyment, but for our employment. Amene. Tātou te whai ngā luenga ai. E lau se mea lofa e whapenao n tātou oli ai. Hallelujah. And God has given us a gift to profit the body of Christ. Amen. Fai taulan fai upasumaltas. Ia. E matuanga lue fo'i nā mea uma e lea lava nganga e tasi. O loo tufa I tangata ia ta I tasi malana mea. Pei o na finangalo iai o ia. O mea alofa whaalea nganga uma ia. O mea alofa sili ese ia mai le tua.
This gift, a sovereign gift from God. Amen. We don't decide what gift we will have. Ale leile tātou mafutanga ma le anganga o le tua. E function uma tātou I mea alofa ia. Amen. Pea e manao iai. Whelo tua oi e te manao iai. Do you want it? You can have it. Te whailau tua oi e whaafia lan whai taulau tuspa ia le vai asu. You can't have it if you don't read your Bible. You cannot have it if you don't pray. You cannot have it if we don't have a relationship with God. Amen. We cannot have it if we don't want it. Hallelujah. Le mawhaion tātou maua, pea tātou le mana nao iai. And it's available to everyone. Amen. It's in you. It's in us. E mana o mia lea. Ngā lue ina. Mana o mia lea tina ina. O le mea matautia. Tasi le anganga. Tasi le li. Tasi lava le atua. Praise the Lord. E le taulan tātou whiwhili au te mana o le mea lofa leo le wha li upu. O te mana o le mea lofa leo le wha e o lima. Amen. These are the sovereign gifts from God. We don't decide. Just have a relationship with our Father in heaven and you can have it. The Holy Spirit of God chooses our gift. E pule foi le atua iana mea le pule I tātou. Amen. O le mea foi la lea ele leanga I fua le loto le si au auna I le si au auna ona o mea lofa ufa mea lofa ina ai ele atua. E ala na maua e oe ona sa e sa ili ai le atua. E ala na maua e au leanga sa au manao iai. Amen. Ai le tatau la ona leanga lo loto pe au vai atu o whao ngā ina e le atua leisi au auna. Pe a o le maua. Ai tatau ona maua uma e tātou. Amen. Our joy and responsibility is to discover the gift that God has given us. Oiai. O le tiute la po le matafa I oi a tātou. O le tātou tango iai. Amene. O le whaola. Toi whaangalui. Toi whawhangu. O le tonu ia te I tātou. Amen. Waiai. Mea lofa sili ese mai le atua. Sovereign gift. Aia, e fili e le nganga mea lofa e whao ngai na I tātou. Say amen. Ia, al tātou time. Ia whaitau mai whai upe tolu sumaltasi. Ia. Ia o tau nau I mea lofa e sili. E peitai o te whaasino atu ia te o tau le ala e sili lava. The question for you and me, what is your desire? Le ale mea le te nau iai. You can answer the question yourself. E mana o iai e te maua. Amen. E nau iai e te maua. Hallelujah. Praise the Lord. E whaasino mai e le atua ia te I tātou. Le mea sili lava mo oe maa. Amen. Say amen. This verse does not mean that we to pray for a specific gift. Amen. Like I said to you, what is your desire? I don't know. You don't know my desire.
but you pray to God, whatever you want, whatever gift you want to use. If I nai tatou, if I nai oe ma'u e le tua, ile mea e fina ngalo ia ile tua. The Apostle Paul is saying in this passage that those in the church were seeking what they thought were the best gift, such as tongues and miracles. Amen. This is not an imperative when Paul says you covet the best gift, and this is in a sense saying this is what you're doing. A spiritual gift is a sovereignly bestowed gift. Hallelujah. We should thank God for the gift He has given us. We just thank God. Amen. Saua leo le tua e whaangai oi mai mea alofa e whaonga ai le tangata ma le tangata ma le tangata. Amen. And these are gifts from the Lord. Hallelujah. Ia whaitau mai tātou whai upu ia e lua, ia on tātou close ai le nei tae. Whai upa suma lua ma suma tolu, ia maona I tūtino I tele, au I tūtino uma, e ui na tele, o le tino e tasi lava ia e whapea lava ki riso. A wā fōi o le anganga e tō tasi na baptiso ina ai tātou uma I le tino e tasi. Po I utaia, po e leni, po polonga, po sauloto, ma ua whai numia I tātou uma I le anganga e tō tasi. Amen. If we have been saved, then we have received the baptism of the Holy Spirit. For by one Spirit we have all, not some of us, but all of us been baptized into one body. Amen. Is that clear? For one Spirit we have all been baptized into one body. When we are saved, we are put into one body of Christ with a function. A whaolaina umai tātou, o na iai whaatasi uma leo I tātou I totonu o le tino ke riso. Hallelujah. Say amen. One spiritual gift enables us to function as God puts us in the body. When we are born again and the Holy Spirit comes into us, He does not come empty-handed. Leai. Ia lela toi whaitau atu na ngai leise amen. When we are saved, we are put into one body of Christ with a function. Our spiritual gift enables us to function as God puts us in the body when we are born again and the Holy Spirit comes into us and He does not come empty-handed. Amen. Ao ina whaolaina I tātou, o na maua le tātou o le papatisonga e tasi. Amen. E ese le mea whaolaina ai le sunga le awau, ese le mea o whaolaina ai, ese le mea na e whaolaina ai, ai maua e tātou lea, papatisonga e tasi. And like I said, pe a e manao iai. Hallelujah. E le mawhai o na au le maua se mea o te manao iai pe a au le manao iai. Amen. Le mea la maua I fua le mea alofa mai le tō pe au le manao iai. A e manao iai e te maua. Amen.
A olai na whaolaina i tātou, o na maua lea tātou lea, papa tisonga e tasi, amene, i ia lea tua, e tasi lea nganga, aleluia, leua, papa tiso ina ai tātou uma i totonu o le tino ke riso, lea nganga, o lea lii, o Yesu ke riso, le alo lea tua soifua, say amen. Fai maila i o le tātou vaenga muli lea. A ola le teimi tātou te iai whātasi to tonu o le tino ke riso. E au mai. E le anganga pa ia le mawhai. I le mea lofa ua fina ngalo iai o ia. E nate whaamanuia mai ai a te tātou. I to tonu o le tino ke riso. E whaonga ina ai tātou. Pe a o le teimea. Whanau fo wina ai tātou. O na sau leo le anganga pa ia. O na fio mai leo le anganga pa ia. Sau le anganga pa ia e le sau ngau ngau. Sau le anganga pa ia e sau malana ato e tumu i mea lofa. Amene. Te tau ona toi se saa o tātou whawhau. Amene. E te tau ona toi whaatumu i tātou i mea lofa whale anganga mai le tua. Tai aule nei, e toi whaatumu i le tua lau ato. Amene. Le anga le a sau le anga pa ia, pea fio mai le anga pa ia, e le sau ngau ngau. Amene. E te ilola le mea mali e. E toi fo i le anga pa ia malana ato. E tumu i mea lofa whale anga. Pe a tātou le mana na o iai. Amene, ia ave se pate vi ia le tua. O tātou a onga na nita e au. Ia, watule, eise mai. Au lo fesili sunga le paya onga le nitaya. I'll say in English first and then I'll say in Samoan. Is the baptism of the Holy Spirit, is that a prerequisite to operating in the spiritual gifts? So o lo fesili. E mana o mia na papatiso o le anganga pa ia ai le I e savali I mea lofa whaaleanganga. Because o loa tatou whaalongo le nitai au, the Holy Spirit is the source of the spiritual gifts, right? E tau fo ilo manatu le Acts aluenga. Na whaatali le anganga pa iel au so'o. And then once the infilling of the Holy Spirit came upon them, then they went out and healing, miracles, speaking in tongues. So that's my first question. But I just wanted to say, I think the subject of fear is the biggest thing. Amene ole fefe pole loto lua, because o mea lofa ia le talano mai Paulo le Cornito. For example, ale speaking in tongues. Olo teilo e ia Kirisiano, where they hear the speaking in tongues, they think, ai, pa el vaalo kama. Amen. And like Pastor said, they're afraid to look like a fool but in the ministry, that should not be then you look at it and totally and then ole lots of a lot facility.
I totonu o tātou ekalesia. O tātou ekalesia le amata mata am tātou fau atu le pitula au le mahaloa le tua. O te whimana o fo te vaai e se nauna tanga fo ingale e vaai mea alofa ia o loo whaatino i totonu lava le tātou ekalesia. O le winga lalo fisili e te nau e tātou now boy we need to desire it, but should we at the same time be desiring the baptism of the Holy Spirit? Should we because ta ilope pe wa mo matato na experience, but yeah man lots of alo lava le nei tai au ia se fisilinga faingo fie lava mo le sunga le faya onga, and I'll hand it over to him in Jesus' mighty name. Oile toa. Te ave se spatspate via le tua. O fia nei tai au. Langal tatu a onga e tangal fisili pe fia fisili. Toi whamanato atu la kids, our Sunday school. Don't go home confused. Don't sit down there and thinking, oh, what is Pastor talking about? Amen. My desire for you is to go back home learning something from the Word of God. Amen. So tele langi fesili tatu a onga sa oka so fia. Amen. I'm not a professor. Amen. But I try my best. Ole fesili a sese lewa tau poe atu nei tai au. Pe tatau ona maua e tātou le baptisonga le nganga pa ia. E whaangai ioia i e tātou mea lofa ia wha le nganga mai le atua. Is that correct? Hallelujah. Ona o tātou taimi, ia la le ua tu lewa noa le la whai atu se tali al tātou whai a onga li tai au. O le mea mua e fia wha malamalama mo tātou. E ese mea lofa le anganga pa ia. Ese fua le anganga pa ia. Ok? E ese mea lofa le anganga pa ia. Ese fua le anganga pa ia. O le tele o kerisiano. Ma le tele o tangata wha atua. O loo ola i fua le anganga pa ia. A leo tangata uma, e leo ngā lue ina mea lofa wha lea nganga mai lea tua. Lea lau fesili le sunga iasese, o le tali, e le mawhai, o na maua e oe le upo le poto, upo le malama, o le wha o tātou lima, o le tautala i ngangana ese, o le wha lili yunga o ngangana, mea lofa uma iasa tātou tala noai, pe a le maua e tātou le papatisonga o le anganga pa ia. Amen. If I don't have the baptism of the Holy Spirit, I cannot have the gift, the Holy Spirit gift, or the gift from God, the spiritual gift from God. Amen. E ta tau na maua e tātou papatisonga le anganga pa ia. Tautala inga ngana ese, mea umai o tātou tala noai, o le tali lalwhesila sunga iasese. Yes, e tatau ona maua e tātou baptisonga le ngang pa ia, e ngaluea ina ai mea lofa wha le nganga ia mai le atua. Is that clear? Malama. Pai le lau tua oi, ua fia maua e o el baptisonga le ngang pa ia. E mawhai. Pea e manao iai. Amene. E isei se fia ia.
We got 3 more minutes. E sei se fia whau popo I le. Ia il talia fia unga nita au, our Sunday school. Anyone you can share. Mana il silia. So we cannot have the spiritual gift from God if we don't have the baptism of the Holy Spirit. Okay? Ia, tuatu lewa noa, e se fia whaalautele, whaaupopo, ia il talia le Pesilia sunga ia sese. Ia avel pati mo le sunga le awao. Ia le tole nei tai au. Nau sina whaopopo I te iti, ai aluatu ai tua malesi fesili, whaamole nau sunga le whawhiringa. E peo na fesili le sunga le te taivi inga. Pe te tau ona papatiso ona whatoa maua le o le mea lofa. E le na mai e le taivi inga le tali o le fesili. E tusa ma le tusi a ngā luenga na ia au mai. Langa o le tala lea Yesu na whai ia na soo. Au atau te o. Au atau te o. Nofo, whaatali, se I saule a nganga pa ia, e papatiso, o na whaato ato wolea. O no le, e ele tali tonunga o le tele o tangata ua whaafolinga I mea lofa o le nganga o le tua. Le nganga pa ia. Mai o au lea I ele mea lofa lea, o au lea I ele mea lofa lea. E peta iane. Ele I maua le papatisonga o le nganga pa ia. Mafua anga o whao ngale, le ata mai ma le poto. Ian me fo ile e si tato e kale sia. Na o se fesoa soani pe ona tala noa ma wha soole sunga ya se nitai au. E au na tato mata ala I tangata uma. E au na tato mata ala I tangata e tala noa atu, ma tangata e wha soa atu, ma tangata e te fesili anga iai langa o le tala noa le tuspa ia, ia e sue ia nganga uma. E te taula ia te tatou pei se wha malosi ma se wha opopo. Au te langolangoina fo ile sau noanga sunga le whawhenga. Whaatari. Ono sa. Se ia papatiso ina I tātou e lea nganga o lea tua. Ona whatoa tātou maua leo mea lofa ia na tala noa ilea onga sa le tai aule nei. Ai e le mawhai ona maua e tātou lea papatisonga. Pe a whai e lea isi a nganga nau. E lea isi e loto sa ili. A wala whai mailitus pa ia. Sa ili tui. Ona fua ina mai lea ma tātou maua. A whapea na o le fia maua o le papatisonga, ma fia maua mea alofa o le anganga pa ia. Ai tātou te le sa ili, tātou te le tuliwai, tātou te le tatalo, tātou te le anapopongi. E le mawhai ona tātou maua. Langa iei tangata lea tā ua tus pa ia na whai ilo e pete ruma i o ane ia, whaalinga ia, whaamalolo mai. Whai mai fo, e mawhai fo e ona o whai. Tātou ne I maa. Tātou nei mālanga na o atu e turi te moni e whai mai te moni. Oi o te iloa oi. Te iloa oi li ia o e te le te talo e te le whai tau tuspa ia lan me te fia poto mai e. Mai te uwha mā tātou. Ai, lau sungan whawhia inga po lau sungan whai onga nei tai au. Whawhia tangata i e, ua wha onga lea ta mai e. E whai ele ngā luenga le langa ua uwa ai. Wa o whaalongo I tangata la tau te whai mai tau nā ale mea alofa le ia tea. Mea alofa le na mai ele nganga o le tua ia tea. Sauloa le whaasolonga o mea alofa nei. Ia, la le ta ua le ai eile mea na ua nga ia I Samoa. O le moli mauale a le tasi o tina. Whai mai le nganga o le tua ia tea u te alu e wha malolo. Whai mai le nganga o le tua ia tea u te alu e tau le whiau. Whai mai le nganga o le tua ia tea u te alu e a. Ia e, na iele mea na tupu ai muri ane. Pela o se fesili lea I nei tai au lau sunga le whawhia inga. O lau sunga le whaiaonga. Whawhia la tūlanga ia. E se u wha malama atili, wha mole. Ia mole nofu si la fia fo e se tātou. E me se al tātou ai ngā lotu le nei tai au. Me se alo ma whanau I lo lātou ola tupu ai. Ina ia sao le tangata e whaalongo ai. Sao le anganga e whaalongo ai. Ma sao le tangata e fesili ai. Ma le anganga whaaloalo.
Pei ona o whailoa ia te oe, o mea lofa nei, o mea lofa o le supernatural o le atua mo le tangata. O mea lofa ia o sili ese mai le atua mo le tino ke riso. Ai whaongaina i la tātou o le whanau o le atua. Se i whauma atu le vaenga muli le i ia ona talia toilea mal fisili muli ale awao. God has equipped us with a sovereign supernatural gift. We may not have discovered our gift yet. Just as a little baby born into the natural world discovers his hands, and later on that baby may become an artist or a musician as he learns how to use those hands. The hands came at birth. Now, we have to discover our gift, develop that gift, and then deploy that gift. We have to put our hands to work. Amen. And this gift are support gifts from God. God has given us different gifts so that He might make us one. Each of us have different gifts, and together we must depend on the Holy Spirit. Oka se mana ia wai o le toa tele o tātou ainga, o le tātou ngā luenga, ia o lea e pepe uma tātou. Amene. Ai eile teime ngā lue mai eile atua, ma ngā lue atu le atua ia te oi. Pea oina matua whaalea nganga i tātou. Ona whaongale tātou o mea lofa ia wau mai le atua. Leanga e leo ni mea lofa na o se mea lofa. O mea lofa o le supernatural o le atua. E tū lai eile oti. E malo lo eile mai. E te whaatonu ai le whaatuatua se mea. Amene. So se mea lava o mea lofa ia. O mea lofa o le supernatural o le atua. Wai ai. Lea lai mana o mia ona. Discover e tātou. Develop e tātou. O ngā toi whaawhainga luenga le tātou. O le purpose lea man wha moe lea. Na au mai ai le atua na mea lofa whaaleanganga. Ia au fesilia le sunga le awa. Pe wha la tangata i e wha o ngalo latou. O latou atamai, po le poto, po le experience. Ia e whaingo whia al tali. Na o le atua la e tio mal tangata na. Amene. Langa e eile teime mawhai e le tangata o na faith. Mea lofa le atua. E ile teime mawhai e o na faith. Le ngai ioi o le angangapa ia o le atua. A o le atua le tātou te au nai. O le atua moni. Amene. O le atua e le taalo iai se tangata. Ai a whai fo ila o iai nisi o latou o mau al tūlanga le peon whaafsilia le awa o nei tae au. I e mga o mia al salamo. Amen. E mana o mia al salamo. E mana o mia al baptisonga le angang pa ia. A maua le tātou baptisonga o le angang pa ia. E o mai ale wala aua le atua. Pe a fio mai e su. A o tātou wola pea. O lea lava ea. E whai ngā luenga i tātou i mea lofa wa au mai e le atua mo i tātou. Amene. Ia a o le waenga muli na o le tātou le sona le yasu. O mea lofa i e lingta mai mea lofa. These are supernatural gifts from God. Amen. We must keep the faith. The tau tātou uu mawina mea lofa ia. Leanga o mea lofa ia le tātou te whaalea o ngā ina i ngā luenga le pōli uli. Amen. Toi fo ia le iluma whe mea Paulo. O te le loto ina ia pōli uli ai o tau. Amen. So i eila le teimea. E maua e tātou baptisonga le ngang pa ia. Ona
ngā lue ina le tātou mea lofa whaalea nganga mai le tua. Amene. Ia vi ia le tua nei tae au. Ia o le tātou wa o ngā sāna. E le umal tātou wa o ngā sā. Ia ngau maanga ia lal vaenga mulmuli le watali atoi le si vaenga ofisilia na ia nei tae au. Ia le li. Amen. Ia o le avnoa nei tu ina atu tātou senga. Tātou wa o ngā sā. Ia tu la iloa ma e anga ie. Wa ailau whai a onga. Ia e tusi leilau sene. Ia leana e su mai ma oe nei tae au.
Hallelujah. Praise the Lord. Mo ineo fonga ia whaloloa mailo a aulu manei. O le a tātou tatalo e whapaia al tātou sene le tai au. Ma tāpunia al tātou wa onga sa. Whaftai tamā. E le uma le tua lo mātou fia. A oa uina le tua mai a te oe. E whaftai le tua wa e whamanatu ia te i mātou le tai au. E ao le tua o na mātou ngalue ina au mea alofa whaaleanganga wa umana e au mai mo i mātou. Mātou whaftai tamā, nei tai au i le mātou wa o ngā sā, wa senga ta itasi le le ie se ia o lava i le lo loa ne kalesia. E te aoa o mai a te i mātou le li i me te whinangalo iai. Mātou whaftai le tua, i lo whamaoni, ma lo le lei, mātou maua ina i le sona tāua. Ia wālo mātou wola tupu tupu wae. Matua whaalea nganga tau mawhai mo o e malo whinangalo. Na ia aua le tua ni na mātou tau na ola. Tau na mātou o mai e whatau nuu. A ia mātou whaatino ina le lii. Nisio waenga o lo whinangalo. Wa umauna e wha mea lo whaina ai mātou. Na ia mātou wha malo lo mai. Ma ia mātou tala i atu lau tala le leile mana o le anganga pa ia. Ma ia leo leo ina i mātou le li e ala i le sue sue ngo anganga. Whaali liwino ngangana. Mai se le tua le upo le poto ma le upo le malamalama. Ma isi au mea lofa le tua mātou te au nā tuai le tino ke riso. Whaamanuia i wasenga taitasi. Whaamanuia le tua i wasenga o whaia onga. Maua pea lo lato utu whaale anganga le li. A wale o oina o whanau o ne kalesia. Whamanuia le anga i mai o lo ainga nei tai au. O no Yesu wala toila mātou te talo tamā. Whapaia le tua le sene. Whapaia le tua le taulanga lau whanau. O mātou whaia le tua ma le matau. Mātou whaia le tua ma le usiustai. Na ia e whamanuia ia te i mātou. A ia o ngā le tua nei tupe mō lau ministry o le aonga sa. Whaaftai tele lava le alie, whaamanuia e mātou umalava, na mātou lafo le nei tai au, ono o Yesu wala toai le mātou te talo. Everyone say, Amen and Amen. Ia manuia lo loto le nei tai au, ta pena lo tangata mo tātou tapo inga.
Hallelujah. 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 Amele mai sau pati pati na le vi ai le to nei tai. Amele to fa atele ai sau pati pati le na vi ai le to nei tai. Sorry about that, but if you feel like to fatalo fatu, ele swafa manu malo tata oli ifaola, o Yesu Keriso. What a powerful message this morning for our Sunday school. Sometimes we hardly talk about the gifts of the Holy Spirit. E tele anta tautala noai fua o le anganga pa ia o mea i vaaia ia te oe. But this morning, whaaftaile atua i le sungal whaafengainga, mo le wheau matango fie. E whaatalo whaatu, whaapitoa i lunga le upenga ta whailangi. Thank you so much for joining us today. We are here to worship the Lord. Ame tele whai e loto a oi, do you want it? Or not. Hey, ite mana o yai. Sei fa leo tele lau sili ite mana o yai. Ale ai ia na toi fo ia le to ai. Ai vi ia le to le nei tai au. Fa mai le fa malo sili nei tai au. Something that I picked that I captured this morning for my e mata lasi mea mamana. E mata lasi mea na whaia ele atua. Mata lasi fo'i mea alofa. Ai wha mei tasi a. If you go through this whole chapter that we read this morning, wha mai, e tasi ale atua, e tasi ale ali'i, e tasi lava Yesu Keriso, e tasi fo'i le anganga. And that's the whole purpose why we're here. Wha mai o le suafa lea wa la yona tātou iai i le malo le nei whale. It's this name, this mighty name, the mayole suafa e sili esi. Lea wa tato iai le nei tai au. Ametele tu uai o au fatasi ona amailo se pati whaafetai le nganga o le tua. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tato tūlai mai, church. O la ata tu le pesele ale au. Ia tu whaatasi o lima o na e la ala anela. Ia lea whaata alofa I se tasi. Polo whaata. Ma e whaapea ane I lo wanganga. Sole. Sunga. Wake up. It's about time to worship God. If we have the Holy Spirit, if you want to have this baptism of the Holy Spirit for me, now iai. For my le salamo se laulima se fulu that I read for all his creations, he instructed all his creations to worship him joyfully, to worship him wholefully, and to worship him with all this energetic spirit. For my energetic spirit. Atatutala nola le melo le energy. E alona e alu e whaatau le energy drink. Me whaaspakai oi whaaspakai tai au nei. But this is our energy drink. It's the Holy Spirit. So sing it to him, and let us worship the Lord. Yo. Free yourself. Fasa loto ya te oe. Sawe avela uviinga ila tua. Yo. Toi pesa iai le aufia.
Fire me silly. Sing it again. Yo, yo, yo. Pasilima, toe pasilima, toe pasilima iai. Siva moleli. Chi chi chi. Chi. Sing it one more time. Sing it one more time. Pasilima. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Suia leolanga. Hallelujah. What's up, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Fia fa malasia te oile nei tai au mo inia yo fofonga. Ma fau fau tu watu lo nganga ile atua. God, olo o yeila nganga ole atua ile me nei. Just to know that for sure, church, that God's Holy Spirit is here. I want to walk you through while you're closing your eyes, preparing yourself to worship the Lord this morning. I want to walk you through ile malanga faatupo Yesu I te tonu Jerusalema. Ile Lukas fulma le iwa, olo o whamatalai, na uwi nātu tangata e amaile asini. Whamaile asini ele iti e yasesi ele I whaongaina. So they got the cult, or the asini, and they brought it to him. Whamaila ele, wala tau lafo ofu I lungo le asini. Ma whaati e ai Yesu. And then verse 37 says, Whamai wala talata Yesu le maungai olive. Whamai ona fuai lea ole oli ole au so'o. Whamai wa o Sofia
Le oli o le au so. Fa mai na lātou ala langa lea. Lātou ala langa. They began to worship him, to praise God joyfully. Fa mai o sana. O sana I le alo tā vita. Ia manuia lea fio mai le suafo le li. Ai te loe, fa mai whaasala vei atu ale ti Apollo. Fa mai lau wharseo. Lea o a oe. Rebuke your disciples. Fa mai silence them. Fa mai ia lea o wharseo. Fa mai lea o a oe. Ame te le whai atu ai au so so ia, vau ia ia te ilato. Aua wa leo te tele. And you know what Jesus said? Pele pepese mai, pele alalanga mai, tangata, male au so. I can just simply tell these rocks, can simply tell these chairs, can simply tell these windows to praise me. So this morning, alofa tu noa manurewa, why don't you just tell those Pharisees in your heart, enough is enough. Not today, devil, not never. I am here to worship my God. Lea se mana ia, ai tātou tūtū, tātou nofo, e lela ngona o tātou leo, ai pepese mai nofo lo tātou tutu ai manu nofo ai. So this morning, I just want the message for us is to prepare yourself to voice out your praise and worship. To start, why don't you start praying now? Avatu lau whaafutai lea tua, fa mai o mea uma na ia whaia, let them worship the Lord. Let them praise him. All his creations, he instructed them to praise him. Ta mama tau wala au ilo wanganga le nei tai ao lo mātou atua. We cannot do this. We cannot go on. We cannot start our praise and worship without you, Lord. Father, we welcome your Holy Spirit. You have instructed us. You instructed us of who to praise you, how to praise you, why to praise you, and where to praise you. So while we're here, Lord, today, this Sunday, Father, we just want to come before you with all of our hearts in one spirit, in one mind, to start worshiping you, Lord. Hallelujah. Lord, wangangai fa amanu atu ile tua awao mea mafoi e te tonu ia te au ia fa amanu I lona suafa pa ia. Hallelujah. Yes, Lord. Just worship the Lord. Allow the Spirit of the Lord to dwell in you. Yes, Father. Sweep this place, Holy Spirit. Fill this place. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ia vi ia oe e whaavavau lo mātou atua. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Oi se tasi e tū. Oi se tasi e tū manofo. Ai lewe viki a te oe, o mea mamana na e whaia, o mea matalasi na e whaia lo mātou atua. Hallelujah, hallelujah. Na e whaia mea sili. Yes, Lord, yes, Lord. Oh,
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sing it again. Toe pese yai, toe vivi yai le atua le nei tai ao. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Watu ai lau vi inga ile atua. Fa leo lau vi inga ile atua ile nei tai au. Awa te tutu. Vivi ia te ia. Pray in the Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus.
Thank you so much, Lord. Mātou vi ia oe. Mātou vi ia oe. Mātou whaafetaia oe. E sili sili oe lo mātou atua. Hallelujah. Hallelujah, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Yes, Lord, we are well, hallelujah. Hallelujah. Praise, worship, worship, worship Him. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Family salamu asa fole tai vi inga. Na whapeona filifili le tupota vita. He said, ile salamu e fitu fitu. O se tatalo fo ilea ile neita e au. O se naunauta inga fo ilea mo i tātou le au kerisiano. Pole a inga o le atua. Whamai, o te mana tua o ngā luenga Yehova. E moni, o te matua mana tua o vahavenga na mua. O te mana tu natu fo i au ngā luenga uma. O te mā fau i mea na e whaia. Amen. Yes, Jesus. Whamai lea tu wae pa ia lava o wala. O wai se atua e sili sili. Amen. E tusa ma oelo mātou tama. Thank you, Jesus. O oe lava le atua o le whai vāvenga. Ua whai loa lo mā losi no uma. Mana tua e le whai vi inga. Le tele o vāvenga na whaia le atua na mua. We've all heard about it. We've read about it in the Bible. How God has done so miraculous things. I lona nuu. Whai ma whaataita inga ia i tātou. And then he said, I remember you, Lord. There is none like you. O vāvenga na e whaia, o mea na e whaia, e le aise tase ma whaina i e whaia. So this morning, Lord, we come and we remember you for all these miraculous things that you have done for us. So we praise you, we worship you, and we offer our hearts. Ia whai mataulanga i pa ia mālie i le nei tae aolo mātou tama. Hallelujah, hallelujah, Lord. While we're going to sing the song, a whaina i eini vāvenga na whaia le atua i lo olanga, i lo soifua ma lo ola. A me te le vivi i ai ma whaafetai ai le atua. Because I'm telling you, He has done a lot for us. But at least one thing that you can remember, to give Him back the praise, the honor, and to glorify Him. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yoetama. Yes, Lord. Yes, Lord. Worship, worship Him. Just worship, Lord. Just worship the Lord. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
Yes, Lord. And I say to some oe. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. You are a way maker. We praise you this morning, Lord, for all the miraculous things that you have done. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Ha'apale oile vi'inga. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Yes, Lord. E matautia oe. E matautia oe. E le aise atua. E le aise tupu. E le aise ali'i e te tusama oe lo matautama. Thank you, Lord. Yes, Lord. Matau whaapale oe le vi inga le nei tai ao. Yes, just worship. Worship Him. Worship Him. Thank you, Lord. Just worship. Mafutalo wanganga ya te ia. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Vi ia oe. Vi ia oe lo matau tama. O oe o le atua whaiva venga. O oe le tupu o tupu. O oe le ali'i o ali'i. E ifo tuli vai uma. Yes, Lord. Yes. Thank you so much, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Vi ia oe, vi ia oe, vi ia oe, vi ia oe. We worship
highest place, for you are worthy to be praised. We glorify your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kamaina o maliu le tupu le suafa ia usia. Ai loa ai e Isaia le nofo ali isili o le atua. For may he finally saw the throne of God. Mai o loa fiole ali ilo nofo ali isili sili male mawalunga. Ona pito ofu foi ua tumu ai le malu malu. Just want to remind you this morning that you are in the presence of God. For mai ina ua e nau nau, when you want it, when you really need it, that's when you will go way beyond. For mai you will know no limits. E te lei loa se li miki, e ke lei loa se me ngata ai lo mawhai, pe a e nau nau ina ua e mana o se mea. And this morning for mai ua vaaya Isaia le nofo a li'i o le atua. For mai sili ese. For mai ua matua I tumu le malu I lona mamalu. So this morning, church, awa te alu le fale, awa te tu ua le mea nei, ai te le I o ai le mamalu lea. I know that you're already in the presence of God. Just allow Him and continue to worship Him. When you want it, when you need it, when you really want it. For my now. Peo na now ole ai lai le vai tafe. Fa apea ato na now o mato loto ia te oele atua le nei tae au. We really want to see what Isaiah saw, that he finally saw your throne. You were sitting there. Mai o ole atua sili ese, ole atua matautia, and he said that the whole place was filled with your presence. So hide us in your presence, Lord God. It is our safe place. It is where we feel free. It is where we will be redeemed. O I fo'i mātou te mawele sa o lotonga, o mai o lo mamalu mātou te sa o loto ai, o lo mamalu mātou te malolo ai, o lo mamalu e whaamangalo I nei o mātou wangasala. It is in your presence that we will know no boundaries, because your Spirit is here. So while we're going to sing this last song, church, whai o sau tau tinonga I lo loto. Let it come from the bottom of your heart to praise. Leave it as this is your last, as if like this is your last time to live on this earth, to worship Him. So take this moment, grab this moment and praise Him. Thank you, Lord. Tamama tu fatieti e oilunga olo no fuali. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Yes, Lord. Ofu oe levi inga faane ene eina. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
se mai lo wanganga ma lo loto atoa. Amen. Glory, glory, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Glory, glorify your name, Jesus. And we sing to worship you, Lord. Yes, Lord. Alanga yai, epa ia, oyo mo au. Holy are you, Lord. Ni oe lo mata watua. Thank you so much, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Epa ia oe, e mamalu oe. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes,
sing, we praise, we worship you, Lord. E paia oe, e mamalu oe lo mātou atua. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Vi ia oe lo mātou atua. Hallelujah, Lord. Mātou vi ia oe, mātou pepese. Mātou whaane e ne'e lo mātou tama. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much, Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Tama. Ole ngangana leo mātou loto ili nei tae au. You have filled this place. You have filled our hearts. You have satisfied our longings. You have done so much that no words can express, no words can explain, no words can compare. May this worship of your children, Lord, become a living sacrifice that will honor you, and may we honor you for the rest of our lives. In everything we do, wherever we go, wherever we are. Mātou whaaofu oe, mātou whaapale oe, mātou whaanee-neina oe. Whaamangalo lau whanau, pea whai wale so'o, le au, le lava, la mātou vi ingai le ne yasa. But may we live, may it be a tradition, may it be a habit, may it be something that we do earnestly, energetically. Ia so uma, ma taimi uma, o lo o totoe o lo mātou ola. Ia o mātou manatua oe, lea tua na au maia, Israelu mai ai kopito. Lea tua na e whawhai esele Israelu moni po le olive moni, a e sunui ai mātou le olive vau. Lea ua mātou sapi ai, I le whaolatanga na e tāpenaina. E le lava tama, pei tai tau o se mea, mātou te o mai o se teu funga la au, e au mai, e tuu whaatasi. Mātou te o atu ai au luma, mātou whape atu, ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia, oe le atua o Israelu. Le nei tai au, le nei aso,
Thank you so much, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your anointing. Thank you for our team. Thank you for our parents, spiritual parents, and our whole church. Ua tomo mātou loto. Ua tomo mātou loto. Ua malie o mātou wanganga. Whaaftai tele lo mātou tama. Whaamangalo lau whanau. Whaafetai Yesu i le whaolatanga. Whaafetai anganga pa ia i lau whaauunga. Whaafetai tele oe le atua whaivavenga. O nolo suafa Yesu Kiriso, ua mātou wole mawala awa tuai. Ala langa whaatasi le whanau o le atua. Amene ma amene. Mai sau patipati nai vi ele atua le nei tai au. Wow. I don't know about you, but honestly, I don't want to let the Holy Spirit go. I want to take it with me wherever I go, whatever I do, wherever I will be. But today, just prepare yourself, church. I want to uale mamalo le atua. I want to imuta le mafuta lo wanganga ma le nganga o le atua. Tapena tuai ile upo le atua. Ia whaawau lau mafutanga ma le nganga o le atua. Hallelujah. Well, we're going to sing the song while you prepare yourself. Wa umale tātou vi inga. A ole teimi e tauna whawhanga ai o tātou wanganga. Kamele whionga pa ia le atua. O le upo e au ngāia oa o ai. E a oa i ai. E whaatonu ai. E whaapoto ai. I le hame o tonu. E whamai e sili ai. Ona tāpenai oe mao. I le ngaluenga le atua. So, God's word that we're going to hear. E tāpenai oe mao. I lautala inga o lautala inga. As we have seen, le te leo le suinga o le olanga lo oe ai nei. But this is the word, the only word that will set you and myself free. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Walau atu i le nei tu la le aso le sunga le whawhea ngainga o our spiritual father le au auna le atua Pastor Mikaele Pureta o ia le atu la i le upo le atua le nei tai au. Father, we pray for your anointing. We pray for your peace upon your son, and we proclaim your word, Father, that will set us free. Ia ilo wanganga ia te ia, aluma le mana lau upu, ina ia ina o mātou wanganga. So we declare and we proclaim your word, Father, and we call upon your name, Jesus. We welcome your son. We welcome your servant. We welcome the leader of our church, our spiritual father,
Pastor Michaele Pureta, who will be preaching God's word this morning. Sing it team. Hallelujah. Ese le taiao ole malo. Baptai le tua. Vai poe lua, ia pule. Maona no ututai. Ato ma Amerika. Noele tua, ia na e pule ai. Pese mai la inga o le tua. O malo asia. Ia whaata sia au mai. I lou malo alofa. Le malo e olai. Pese o e tangata o malo. O le malo. Baptai le tua. Baptai ang anga paia. Baptai lo loto le taiao. Lo iai se malo. Tato fai malo ai. Baptai Yesu Kariso. Oyo le tupo le malo. Baptai ang paia. Oyo le kovana o le malo. Yoe lo matou atua. Hallelujah. O amai o nei tai au e kalesia. O e langona upo nei pese. A fai e te langona. E te tauona ngai oi mai. E te tauona tino mai. Le tau tinonga le nei tai au e ala il tātou pese. O le malo lo tātou au nai. O le malo lo tātou tamā. Le malo le alofa tu noa. O le malo mwhai ai o na maua e tātou le wha mangalonga. O le malo alofa. O le malo file mu. Nei tai au e kalesia. Ia wha manuia tele le tua ia te oe. E ala i lau wha fonga le upu fola fola le tua le nei tai au. Tamā. E le mawhai le tua. Mātou o loa le lii pe a mātou le afe atu ia te oe. Se e whaauawina le tua, le tāpua inga lau whanau, o mātou ta ele, o mātou i ai lo mamalu le nei aso le lii e.
Ia aua le tua ne ilusi lo mātou o mai. Aua le tua ne ile iloa lo mātou tiute ma le matafa i oi. Oi mātou o lau whanau e tapua i mavivi i atu i ate oe. O mātou alalanga ona o mea lelei, o mea te tele, o mea matang o fie wa e whaia mo i mātou tamaa. A wawa i mātou wa e manatu mai ai le alii. A ole nei tae au tamaa fe soso ani mai. Lou mana, lou anganga e taitaina i mātou le tua le me te finangalo i ai. Whaaftai tele tamaa le nei tae au. O i o sau le tua ma se loto ma fatia. Aua ne ifo ifua le nei aso. O i o sau le tua mana o mia lau wha malolonga. Aua ne ifo ifua le tua. O le fale o le tua, o le fale o le wha malolonga. O le fale o le tua, o le fale e tali ai mana o ngā uma. O le fale o lo i ai le saulo tonga. O le fale le tua o lo i ai le oli oli. O lo fale tama o lo i ai lo mamalu. O lo fale le tua o lo i ai le tali o mātou whaafita uli. Le ali ie lo mātou tama whaaftaitele. Ngā ioi lo mana le tua i vaino foa. I so se maenga o le nei fale le tua o sala lau mata ape ai lau a inga le nei tae au. Ia whiawhi o ai le tua lau mamalu. Musu musu ina le tua o mātou anganga. E ia mātou i loa, mātou langona, mo mātou ngā wai le tua i le mea te whina ngalo ai tamā. Whaau i lau mea whai ngā luenga le ali. Whaamanuia i le whaafonga lau e kālesia. Ia e maise le tua, le tino ke riso lo mātou whai tapua inga le nei tae au. Whaamanuia i whanau, tāpena ina uvi inga tamā. Awane i ngalo ia te i lātou le li o i lātou. O foi mua le tua o le mātou tapua inga i aso uma. Lātou te tutu le li i lunga o au pā. O au whai totoa. Ulu fale mai lau e ka le sia o lo i ai lo mamalu le tua. Ta mā whaamanuia i le whanau. Whaamanuia i le taitai vi inga. Whaamanuia i lātou uma le li. Lo lātou wola tau mawhai mo oi. Le ali ie o le ase mea o lo mana o mia ai lau fe sosoani. Le taina o mea whaili, le leo le lei le atua, ai maise le ali ie, o whaalinga, e tusi ai le atua vi inga o laua fio. Whaaftai tele tamā, nei whanau o whaina o lato wola mo oi. Whaamanuia fo i le atua i a inga o mātou le mafuta le nei tai au. Ono Yesu wala toi le mātou tatalo, alalanga whaatasi le whanau le atua. Amene, ma amene. Ia tātou alala mai le mamalo le atua le nei tai au. Malole tapua i nei aso. Malole fai taulanga. Malofo i le ono sa. Aftai atu i le faltua mole. Taita ina o tātou tapua inga le nei aso. Malo sa ili. Malo tā pena. Aftai atu fo i le sunga ia sese. Malatou vaenga. Ia mole ne yaso aftai ma lo mo tapinanga matango fie. Tele mea na tā ual taitai nei tai au. Ai nei vaenga e fia o iai sautala. O no vaenga umai o le mo moli mai ai le sa valio le tala le lei mo tātou.
Whai fōi tātou ainga o loo mafuta mai lungo tātou live. Ia le leilau whaafonga nei tai au. E le umi fōi no tau fia o nei aso. I just want to leave you with a message from the Lord to continue on this week. Nā na avatu o le sa vali mai le atua e whaawau ai. Le tātou sa valinga le nei vai aso. Say amen. Le angol fina ngalo le atua ina ia tātou manuia. O le fina ngalo le atua ina ia tātou maua le ola. O le fina ngalo le atua ina ia le whano i tātou. E ia aua ne i o i tātou i le whawhanonga e whawawau. Amene. Whaatanga mai lau whaiwhi au nei tai au pe se fulu pe su 5 minute. Au e te fia moe mai. Au e te tala noa. Ia lala mai nei tai au po nei aso. Whaatanga nei taimi e te whaafonga le upua le atua. Ia ma ave sau amene. Ave sau praise the Lord. Le anga le upu lea le atua. Manu o maua le tatou avanoa. Amene. A whaila sa le leilau whaalongo i le nei masina. Le anau whaasoa ia te oe wa tato iai yaso amuli. Wo tato iai yaso whaingata. Wo tato iai yaso e ngata ai. Wo tato iai yaso wa whaataunuina ai nisi o wholafolanga le atua. Ai mana o mia le whaapupulaina o tato mata whale anganga. Ina ia le whano oe. Ina ia le whano i tātou. Amene. Le ana utufa mo whaaso ia te oe. Au tātou au auna i aso amuli. E mana o mia se loto tū atu i le atua. We need a commitment for God. Au tātou au auna i le atua. I aso whaingata. O lo tātou i aso muli muli. E mana o mia le poto po le ata mai le atua. E te au nai me sa vali fia ai le fina ngalo le atua. We need a commitment. We need a wisdom from God. Now also we need wisdom. We need commitment. But we need serious prayer. Do you remember? O e mana tua nei tai au. E le ngata i lea. Le ana ufa aso ia te oe. Au tato iai aso whaingata, maaso muli muli. Wa mwhainga si ilunga lo 5, si ilunga lo 5. Tato te le iloa pe au lia tai au. Ai mana o mia le au nanga i le tasi le alofa. Amene. Leila tai au. O te fia whamalosi a te oe lo ainga, alofa tunoa. Ile mua te saloniam ta upo e wha. Aolon whai upo e tolu anga i sifuru male lua. Ia po ta upo atoa foi. Pe uma pele uma a ia manino sa vali mo o ni tai au. Amene. As taimi fo nei tau sanga no fa so mo tufa ia te oile manuia o e wo filifilia ele atua. Ai pese nei tai au o le malo mamalu, o le malo file mu. Amene. Le malo le atua. Lea tātou te au nai. Lea wo tātou manuia ai. Lea wo tātou sapa itali ai wha manuianga le atua. Amene. Le anga o iai se malo, lo tātou whai malo ai. Le malo le langi. Le malo le nofo alii o le atua. Amene. Lea sa au whasoa ia te oe stemi o nei tau sanga. O oe o tangata manuia. Aisea le anga o tātou o tangata o filifilia ele atua. Say amen. We are appointed by God. Wa uma ona filifilia I tātou ele atua. O tātou o tangata manuia. You are a blessed man. You are a blessed woman. Anointed by God. Appointed by God.
chose by God. Le ai se tangata me whaina sui al mea nā. Amene. Aleluia. Ina ia aua nei toi whaatanga ina lau whaalongo. E pelongi ai oe le ti apolo. O oe o le tangata manuia. Ai se a ua filifilia i tātou e le tua. Amene. Say amen. Ile wheupo e tolu. O loo talanoa mai aile tātou tusi le nei aso. Le fina ngalo fo i le nei o le atua. Ia whaapa ia ina o tou. Ina ia whaama mao o tou maleanga. Male whaitaanga. Ai whaingo fie ale sa vali mo tātou le tai au. Ia tātou wola e whaafia fia le li. E whaafeon tātou wola e whaafia fia le tua. Ia pa ia o tātou wolanga. Ia whaapa ia ina i tātou. Ia mamau i tātou ma le whaitaanga. Ia mamau i tātou ma le amio leanga. Say amen. Hallelujah. Praise the Lord. O le fina ngalo la leo le tua mo i tātou. Ina ia whaapa ia ina i tātou. E mana o mia le ola pa ia. Say amen. Mana ia peang whaapena su matul tātou i ka le sia i le. Wala au lia al tātou au talavou. Amen. E meile whaila unga na po. E esel me tau o le ola pa ia. Esel me tau o le ola fia pa ia. A ea. O ile ngai o ang po il tātou wala au lia. Nā la wai malama me tau le ola pa ia. Ai se a leanga o le atua pa ia. Amene. O lona fina ngalo lea. Ia whaapa ia ina i tātou. A ola ina whaapa ia ina i tātou. O na tau mamao leo i tātou ma le whaitaanga. Whaperetania le upu leo le fornication. O lono winga o le feusua inga e le i poipo le tane ma le whawhine. Amen. Or sex before marriage. Hallelujah. A le manuia lea. Wa umana au mai e le atua ia te i tātou. Wa umana ia filifilia i tātou. Ina ia pa ia i tātou, ma ia le matau le anga ina i tātou. Say amen. Hallelujah. A whaila le nga e langona le pesi. Say amen. O le fina ngalo leo le atua. Wa avea i tātou ma a talii ma whawhine ma tama whai. Amene. Ia tātou wola e whaafia fia le li. Ia whaapa ia ina i tātou. Amene. Ina ia. E iai whaatasi maun le tai au. Ina ia wha mamao o tou ma le whaitaanga. I le whai upe whai a taitasi o tou mai lo na whai o lona lava tino ma le whaapa ia ina ma le tau le leia. E isa iso i eilanga tuspa ia le lo minga tuai. Amen. Vai lo tua oi o a mai lo wipu. O oi o le ipu o filifilia e le atua. Ai mana o mia le whaapa ia ina o la wipu. E mana o mia le tau le leia o la wipu. Toi tilo iai, o iai se mea whape nai lau tusi. A ea. God's will is for you to be holy. So stay away from all sexual sin. Amen. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor. Praise the Lord. Ina ia le matau le angaina i tātou i ona luma i le alofa.
Say amen. Ina ia avea I tātou matama whai. I ia lea tua. Whailo kamai pōpōlo tua oi. Ia whapa ia ina tā ipu. Ia tau le leia o tātou ipu. Leanga o tātou o ipu o filifilia e lea tua. Pe e musu leisi e pōpō leisi. Amen. Aleluia. Pai e brother. Au e te popoli. Ua umona. Filifilia I tā ua e lea tua. O I tā ua uanga le lei fua mai ai le li. Amen. O ia ua tātou maua ai le tongi ola I lona toto. Say amen. O le whaamanga loina leo tātou wangasala. E tusa ma le oloa whaulai o lona lofa tu noa. Say amen. E le ato o toa I tātou. Ai mana o mia le tātou wola whapa ia ina. Amen. Ona sau leo le atua ea. Sau leo le atua e. E au mai mo I tātou le whaamanga loina. Ma au mai a te I tātou lea. Le whaulai o lona lofa tu noa. Amen. E fia mai ai le tua ia te I tātou. O lona fina ngalo lea. E ese lal me tau le ola pa ia. Le wai mamlama. Ese me tau le fia holy. Amen. Aleluia. Vai akuloi se vai muli umio silo makua fai mai ole fia holy. Fai fua se vai o silo makua. Amen. Ole fina ngalo le nao le atua mo I tātou ia whapa ia ina I tātou. Ai sea ina ia mamau I tātou ma le whaitaanga. Amen. Mai le whaiupo e lima, aua ma le tuina nau o le manao, whaapei onu ese ua le iloa le tua, aua ne isopo tā pulaa se tasi maanga le anga ilo na uso I le nei mea, awao le alii na te tawi atu masui nei mea uma, whaapei ona mātou mua I whai atu wai, ma tau tino atu wai ate o tau, sei whai tau mai le tātou lo minga tu wai wha mole mole. Whaiupo e Amen. Hallelujah. Say amen. Not in lustful passion like the pagans who do not know God and His ways. Never harm or cheat a fellow believer in this matter by violating his wife. Or the Lord avenges all such sins, as we have solemnly warned you before. God has called us to live holy lives, not impure lives. Therefore, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but is rejecting God, who gives us His Holy Spirit to you. Amen. A ia whapa ia ina lava I tātou. Ia tātou wola e whawhiawhia le li. Tasi la me whiawhia mai ai le tua ia te I tātou. Ia ola whaapa ia ina I tātou. Amen. I ia le tua o leisi vaenga tā ua le ia aua ne I sopo tapula. Maanga le anga I lo uso. Wai ai. A wao le li na te tau I atu masui nei mea uma. Whaapei o na mātou mwai whai atu ai. Ma tau tino atu ai ate o tou.
Au tātou ngā lulue, ngā luenga le atua, mai se fo il tātou iai to tonu o le li o lau whātua politino ke riso. Mai se lava to tonu o le nei ngā luenga o tātou ngā lulue ai, aua ne isopo tāpula, maanga leanga i lo uso. Amene. Lea ngā tātou wō le whai ungol tusi. Ia whiwha aliai, whiwha mangaloai, whiwha mā whana ai tātou i nei mea uma. Amene. Aleluia. E mana o mia lo tātou wola wha pa ia ina. A ia wha pa ia ina lava. Whai upa iwa, ai lea o ngāona o tusi atu ia te o tau e winga i lea lofa i lea uso. A wau wa o a wina o tau lava i lea tua ia whialo whani. Amene. Whailo tua oi, seki tā ua, o e ita e te au. E se meo e le fia ai, pe i se meo e ti ngā i e te au se uso. Se whai ai. Whai ai wai le lopo ngai ti ngā ia, pe i fui se meo o ta e rona fatu. A wau wa o ina i tātou lava e le atua ia whialwhani. Say amen. But we don't need to write to you about the importance of loving each other, for God himself has taught you to love one another. E leo le polo a inga lea na toe saunoa mai ei e sua ele ia fio i le langi. Ia o tau whialwhani, e lo o tau e lalolangi, o so o moni o tau pe a o tau whialo, pe a o tau whialwhani. That is the will of God. Love one another. Love your neighbor as yourself. O le fina ngalo le nao le tua. E fia mai ai le tua. Amene. I ia le tua. Awa foi. Awa foi ua whapea lava no tau whaia i le auso uma lava. O I make tō nia a tō uma. Ai mātou te apopo i atu ia te o tau le auso. Ia whasili pēr i ai. Ma ia o tau tau mawhai na ia o tau no, ina ia o tau nofo fifile mu. Ia whaia o tau lava whiau ma ia ngā lulua i o tau lava lima. Pei o na mātou whaia tua i ate o tau. Amen. Indeed, you already show your love for all the believers throughout Macedonia. Even so, dear brothers and sisters, we urge you to love them even more. Me whasa mōna iai a ia whaasili pe iai. Amene. A whai nai te alofa ia matua i whaatele lo alofa. A whai nai te anga lelei matua i whaatele lo wanga lelei. A whai nai te lima fuai matua i tele, whaatele, whaasili lo lima fuai. Aleluia. A whai ole ata e wha manuia i le loto le stangata matua i whaasili ai lau ata. Amene. E o i lau fusi o lau whaatalofa, e manuia i whai au matua i whaasili le whaatalofa. Amene. Mea uma o lo tātou whaia. Amene. Wa ia o tātou mauai. Le tofi, le manuia. E tusa ma le finangalo leu matuanga lue i mea uma lava. Say amen. Whai maila ia. Make it your goal to live a quiet life. Pe tai whaapea uma ia fōlinga o tangata ola whapa ia ina le vali mai tuspa ia. Ia nofo fifile mu. E longo fia tangata le whapa ia ina. Ska mai mea e kai ia vai le oso. Amene. Pe o le oso le ala vea foi lele a. Amene. E longo fia tangata le alofa. Le wha mangalo. Amene. A ea.
Ma ia o tau tau mawhai na ia o tau nofo fifile mu. Ia whai au tau lava fe au, ma ia ngā lulua i o tau lava lima. Pei o na mātou whai atua i ate o tau. Amen. Minding your own business and working with your hands, just as we instructed you before. Tell your neighbor, hey, sis, mind your own business. Whai ai, e leia masau pisingisi a tia. Whai whale leila wipu ma le whapa ia ina. Wa ai whale leila wipu ma le tau le leia. Ia whealo whani ta ua. O le whina ngalo le nao le tua. Ia fia mai le tua ia ta ua. Whe me alta la tuspa ia e le lilo fo i le ai e tui lungo le maunga. Ameni. Le anga o oe o le malamalama, o tātou o le malamalama o le laulangi. E mana o mia lea, le tuto o le mōli, ma tu ilunga o le tu ngā mōli. Ina ia i loa ai e tangata uma. La o tau a mio. Ameni. Whe meila i ona, e wa ai meila ua enga lai, e wa ai meila pito, ona vivi i ai leo i la tau i le tua. Ona ua whealo whani il whanau o le tua. Ona ua le lei le whanau, le a mio, le whanau o le tua. Amen. Make it your goal to live a quiet life. Amen. Awa ke whai a fua le life o le istangata. Whai lau tua oi. Amen. Awa te tala noa fua le life o le istangata. Whai wha leila o e life. Amen. Ask yourself, am I living a holy life? Am I living to please God? Amen. Mind your own business. Hallelujah. And working with your hands, just as we instructed you before. Ma ia ngā lulua i o tau lava lima. Esele, wha maoni o le upu o le atua. Po New Zealand, po Samoa, po Hawaii, ngā lua i o tātou lava lima. Amene. E ise tau tinonga sa uwawa ai e ise tasio whaifatoanga. Na alu i le motu leo to e lau, sau i Samoa, oka se whaamanu yanga le atua i nā tele. Ai mafua mai whea, ngā lua i au lava lima. Say amen. Ia ma whaifa le leile o langa, aia. Aua le whaia fua leo langa o leis tangata. Aua te tala noa fua leo langa o leis tangata. Amen. Aleluia. Ina ia avea i tātou maala e vi ia ai lona mamalu. O i mātou o e na wha moe moe i ake riso. I ia le tua. Mai lei o le whai upmulmuli o le tātou wha malosi. Nei au tau sa vavali ma le matango fia i luma o e o i tua. Ma ia le matitiva o tau i se me tasi. Then people who are not believers will respect the way you live, and you will not need to depend on others. Amen. A e ola e whaafia le tua alofa tuno. A e ola i le meo lo finangalo i le tua e fia mai i le tua i ate oi. A le whakua o mangei ang whai tau atua. Amen. Then people who are not believers will respect the way you live. E whaalo mai tangata i ate oi. E alo lofa mai tangata i ate oi. Amen. And you will not need to depend on others. A tātou ngā lulua i o tātou lima. O na tātou le whaalango le istangata. Amen. Au le fina ngalo le tua. Ina ia tātou sava vali ma le matango fie. I luma i la tau o e o i tua.
Say amen. Whailo tua oi, you are a testimony. O oi o le moli mau. Pai ei. O moli mau atu o le teime te savali e luma. Ie oi tua. Pele ai. Pe esele. A ea. Pai ei savali ma le matango fie. A whaapa ia ina i tā ua. A ola i tātou le meolo o finangalo i aile tua. Ma fia ma ile tua i ata i tātou. O na tātou sava vali le i luma o e o i tua ma le matango fie. Amene. Ma ia le matitiva o tou se metas. Le ise me mativa il tangata e fia ma i aile tua. Amene. E le ise me mativa il tangata e muli le meolo o finangalo i aile tua. Aleluia. E le ise me mativa i le tangata e ngā wai le tua malona finangalo. Amene. Live a holy life. Live to please God. Ia ola whapa ia ina i tātou. Ma ia tātou wola ia whaafia i le tua. Amene. Ni ia le tua, ia whaamanuia mai le tua ia te oil ne yaso. Whaamanuia le tua, o ne ingata i ilau whaitau le upo le li. Say amen. O lo iai si mea mana na ia ngai kukongo tātou tus. O ne ingata i il falsalo tilo tus pa ia. O tangata fo e ola whapa ia ina, ma ola i le finangalo le tua, e fia whaitau le upo le tua. Amene. Ia le li. E foi le. I always repeat my sermons, my teachings. Why? E tāhua tele mo tātou. Amene. E lau tua oi whape i mai lau savali. O seki lau savali. Po a amu mai tangata i a tātou. Po tau lea o ngā ina Yesu i lau savali. Amene. Me le tā ua le ola whapa ia ina. Tā ua le ola pa ia mo le li. Ia anga i me tātou worship team. Nofo lava oe mai mawhau le tua le tai au. O umale upua le tua. Au te le manao ia te oe te fo i fua le nei aso. O mo onga i o le loto ina ia tātou o mai e whaatumuina i tātou. Tātou o mai ina ia whaasoa mai le tua. Masasaa mai o na manuia mo i tātou. Ia tātou wō ma whaamanuianga le tua mo i tātou le nei asu. Mo ina e o whonga le meolo e nofo i nei tai au. Na o le tua e malama i le mea nai te iai. Na o le tua e atila na sila whanga ia te oe. Na o le tua fo i e mawhai o na tali atu ia te oe. Au mawhatianga. E le whai atu sautala i ata mani nei tai au. O lo tātou iai le mamalu o le atua. E te nofo, pe e te tūlai mai. O na o oe ma le atua le nei tai au. Tai o iai se mana onga ia te oe tau atu i lau tamā. Lo iai le nganga pa ia o lo whai mamoli mau nei tai au. Usu mal tātou pese. Hallelujah.
Yes, Lord. Whaftai tama. Hallelujah. Yo ele tua. I mato umalava le tua. Lo mato wola tau mawhai mo oe. Tama le tai au whawhelo i se manaonga. Tangi atu le tua lau whanau. Mamoli atu le tua le taulanga lau whanau le nei asu. Mātou au nanga. Sa mātou tau tua ia te oe le li. Whamangalo I mātou le tai au tama. Au lau tatalo le tua whafou mai. Whafou le tua o mātou o langa. Whafou le tua le mātou tautala. Whafou le tua le mātou moli mau. Whafou le tua o mātou wola. Whafou le tua mea lava le li. Whasavalia ai mātou tama. Ina ia whai mātou ma moli mau le tua yo mātou ainga. Moni lava le tua au a fionga. Ia mātou tō ese tangata tuai o lo whai ma whala me lave. Ia wha o fuina I mātou tangata fōu le tua I whoninga ia te oe. Yo e tama. O le mātou tau tinonga le ia te oe le tai au. Ia o ngā le tua o lo mātou wola. Tuina atu ia te oe le tua. Molo fina ngalo. Aftai tama I la upu. Ao au ina I mātou le tua. Ina ia aua ni o mātou. Whano le tua I mai lei matonga whitia ti Apollo. Aia mātou sava vali le tua male matau. Mātou au auna ia te oe male ngatete. Oe o le tua. Pa ia oe o le tua mamalu. Oe o le tua sili ese. O lou lea finangalo le tua ia mātou wola whapa iaina. E vi ia ai lou suafa tama. Whamanuia le tua I sio mātou ainga. Whamanuia le tua I ainga tai tasio le kalesia. Le alielo mātou atua wala oe te malamalama. Te tono mātou ainga I whawhita auli. O tofa tofonga malu I tau le tua le mātou au nanga ia te oe. Aua le tua nei muta lo mātou oli. Ia wha oli ina pēr le tua I mātou. O awha inga tā mati ngā e o mai. O lo mātou malosi lea. O lo mātou oli sanga lea. Mātou te au na I pēr mo oe le tua. Se ia o le aso te toia fio mai ai. E ia mātou au lia le tua. A mātou maua le ali ia le manuia. O uma ona e fola mai mo I mātou. Whaftai le tua I lau au whai ngā luenga. Whaftai le tua I ainga le ali ia. Mātou maua le lei maftanga fia. I te ao ai mātou. Whatonu ma whapoto ai mātou lau ami o tonu. Ina ia mātou sava vali e tusa malo ami o tonu tama. Whamangalo I mātou nei tai au le tua. Au lau tatalo le lii. Whamanuia le tua I sio mātou ainga. Iai le tua luanga le lei mea uma. Nai whanau tau mawhai mo oe tama. Ia la tau langona le tua. Lou finangalo mo I la tau. Au na mo oe le tua I se loto le lei. Loto toa. Moli mau le tua lou finangalo. Yo e tama. Yo e le tua. Whaftai lo alofa tunoa.
Mātou maua I le tua le nei avanoa. Mātou whapea info le nei tai au. Ele lei lava oe tama. Whaftai le tua iau whamanu ianga. Whaftai le tua I lau mamalu le nei aso. Mātou iai le tua I lau paia. Tai tama. Glory, hallelujah. Oe le tua. Taftai ang anga paia. Oh, glory, 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 glory. Ave se pate via le tua le taiao. Patele yai se vi ingo le tua. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ia, o le avanoa nei tui na atu le atali ia manai ma ta pena lau taulanga ma lau sifuluai. Ia awal tātou taulanga le nei tai au. God is good All the time. God is good All the time. all the time. God is good. Yeah, this morning I'll be doing the tithe and offering. Just to make it all clear to you, I'm not a tiakono yet. I'm just blessed with the opportunity to do the tithe and offering and to have encouragement for you this morning. Amen. Amen. My encouragement comes from the book of Matthew, chapter 6, verse 19 to 21. It says, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Amen. But store Hallelujah. up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy. For where your treasure is, there your heart will be also." Amen. Amen. Yes, Amen. Jesus. Hallelujah. I just want to explain this verse. Earthly treasures are like material things, like money, Amen. things that won't last forever. Amen. Amen. But the earthly treasures that this verse is talking about is eternal riches Amen. and rewards Yes, from Jesus. God Amen. that are gained through obedience, faith, and serving God. Amen. Hallelujah. So my encouragement for you this morning is simple: is invest in things that have eternal value, Amen. like righteousness and generosity. So as we Hallelujah. collect our tithe and offering, treat it as a treasure for heaven, not Amen. for this world. Amen. Praise God. Amen. So as the team sings a song, come up with your treasure. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh,
everything that we have, Lord, is all yours. Praise, amen. We give this to you, Lord. We bless the people that put their hands in this pocket. We bless the people that that gave it freely, Lord. I pray that you be with the church and they treat this tithe and offering like a treasure for heaven, Lord. I thank you, Lord, for your guidance and your protection this week as we work and went through school. I thank you, Holy Spirit, for your help, Lord. I thank you, Lord, for your love and mercy upon our church and upon us. Lord, I pray that this tithe and offering helps build and better our kingdom, Lord, and our church. We give you all the glory and all the worship, and in your name, all of God's people say, Amen. Hallelujah. Talo mo le fai wina o tātou sauningan le tai au. Whaftai tele lava tamaa. Amen. Thank you, Jesus. Ua fai wina le tua le tapo inga lau whanau. Ele uma le tua le anganga o le whaftai. Ele uma le tua le mātou anganga oli le nei aso. Amen. Thank you, Jesus. Ona o lo le lei ma lo matango fie. Ala mātou wofo le nei vai aso tamā. Hallelujah. Ia te whatu i o mātou loto le tua lau upu na mātou whaalongo ai. Ia mātou wola e whawhiawhia ia te oe. Ala i o mātou o langa, ia pa ia o mātou o langa. Tusa ma le mea te whina ngalo ai tamā. Wa apa ia ma le lei o mātou o langa. Ona tō sina mai leo nganga le tua mo oe. Anga le lei le tua i lau e kālesia. Tono a inga ta itasi. Ei le tua au whamanuianga. Ai foi ni a inga o mātou le mafuta le tai au le lii. O mai o le tino. Ma so se mafua anga le lii o mātou le whaitapua inga i le nei tai au. Whamole mole ta maanga le yatu yata i la tau. Pui pui ma leo leo i la tau. A malu tia i la tau ta maa le nei aso. Mātou sauni le tue fōi ma le alanga i o mātou loto. Mātou maua le manu malo. Mātou maua le lii. Le oli pa ia le nei aso. E ala le tua lo mātou o mai. Se o mātou no nofo. Mātou a ai ma whiinu i mea le lei ta maa mai ate oe. Haftai tele lava lo mātou atua. Whaupenga ina i mātou ta maa. Awana ingata i to tono le nei whale. O le mātou ngangana, o le mātou a mio. O mātou winga wa aia. Ia tangi ai oe Yesu o lo pele i o mātou loto. Sosoani ina le li i whanau. La tau fo i whea ngai mga luenga. E le tua luanga le leis se taimi, se aso, mātou toi whiloa i mai fo i la loifo lo malu tama. O le vi inga le nā lau a fio. Whaftai tele, pui pui lo mātou toi fo i atu le tua i lungo a wala. Wai whaamata e whaingo fie. E mātou tele i loa le tua whaalave lave. Ma mea ono tutupu le li e la matia ai lo mātou wola. Anga le leila ua fio, wha manuia i lau e ka le sia, tuina atu i la atou e o ma le manuia. Le suafa mamalu o le atua le tamā, le atua le alu, le atua le anganga pa ia. O mātou ole, mo mātou wala au atua i le nei aso alalanga wha atasi il whanau o le atua. Amene, ma amene. Tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. Ia whaamanuia tele le atua. Tuna atu le avanoa i le whonga o le kalesia. Thionga ia i aulualo ia mo nisi fo i o folanga o tātou.